Tugutigana nayo nigo abamenyi ba Kigamire egotoka igare ebunge ya Obase kaunti ya Kisii baboka no moichano rituko ria rero yemagigayo konyora chipigipiginye chiegekire gose chipakiri isiko mwabande ase gatie chipigipigi ibere chiabogoretie ebisumu bikageire koba ebiechingoko abanyanyimbo kurugeta seni kia abanyanyimbo kia igare nigo baikasa ensemeyo na chingaki bataka kubogoria chipigipigi echo na gochirusioro nigo abamenyi bensemeyo bakana na kubolia abarai ba bodaboda baraika asayo erio chipigipigi echo chimanywe abanyene ase abanyanyimba bo sasa barayabo baika na kwenekea buna chipigipigi echo nigo chikorwa kurwase ensemo ya mutonto egotoka suneka ase boigo umosibidi wegeta seni kia abanyanyimbo yetumbe aika na kurusia chipigipigi echo ase ensemeyo na gochira weka ase geta seni kia abanyanyimbo keigari tinga kyobotuki bwachakiwe. Samarieta Jared Onchali Irere, omu president of Bodaboda Kisii County. Nero mambi abono otuimoka ne egise kebe tuanyoro mustuko monena asenge tuanyoro chipigipigi cheito. Chire ase omuchibo mondo chipigipigi ikainye. Lakini agara tuachirigerie tuanyoro chirwete koru motonto main stage. Bwatiro mwerekeo tuachiana niruja se awa sheria ya police station ya Itumbe. Ende toma gendre kuri yeto manye abarundi baito abwate bintebi go tuaranirie gente na asabira bana boda bonse pipa maiso asenge jobo ibi wechi bimbo gendre na abandi bagendre go tumeka chipiki yaso koro boibi kigabari gienjera bamanye abantu bagende chipiki boda imbanzo kabira gani bakanyora umuntu nabwata amakoso na masini gaseri kurwase chipiki egera tanya gusarira chipiki ya marieta piki njibwate recording ya turu abantu babujigenge amalivu abange bakwebisa chipiki mwana chipiki bakogende botuko umuntu agando chikokore bintebi yawo ebintebi byose nakwana abantu abange twabwatire n'abantu b'echipiki nje nari gusaba serikali yeito n'abantu ba boda ngaki muri gienjera abantu abayiwaino ba boda baraba mukoranga n'abakora murenjera muko bakora egere mbako nyakusalia hao ambao walikuwa na nia mbaya na hizi pikipiki wazilete mpaka wakaweka hapa kwa boma yetu familia ya Segera. Na hii familia haijakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu kwa miaka yote. Hata sisi tumeshangaa sana vile tulipata hizo pikipiki hapa. Na mwenye alizilete labda alikuwa na nia ya kutuwekea makosa fulani ambayo hayakufanyika. Tunaomba uchunguzi ufanywe vizuri, wale ambao watakuwa wameshirikiana kufanya huu uhalifu washikwe na wachukuliwe sheria kama inavyofaa. Otherwise, kwa niaba ya familia mimi nataka niwashukuru tu na niwaambie Mungu atatoa mwelekeo kamili ambao utasaidia kujua nia ya watu ambao walileta hizi vitu hapa. Twaende guika ase kaunti ya Nyamira na ekero egwodi